Ahangaha hamaze guca abana barenga hafi 500. Rero muri abo bana bamaze kujya hanze nabo bamaze kuba ari nk'abana barenga 60-70. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nkuko mubibona hano rero turi kuri Kigali Barista. Kigali Barista iri kusonga mu guhesha akazi no gutanga ubumenyi ngiro ku bantu haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Twaba turi kumwe rero n'abavandimwe bari buze kudusobanurira ese Kigali Barista bundi iherereye he, ikora ibiki. Reka duhe umwe muri bo atubwire aho iherereye n'ibyo bakora inshallah. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yanjye nitwa Ngabo Mahsen. Natangira mbabwira ahantu Kigali Barista iherereye ndetse n'ibyo igikora bigiye bitandukanye. So Kigali Barista ikaba iherereye mu Biryogo ahagana munsi yo mu Marangi, ku muhanda uri munsi yo mu Marangi. Mu bijyanye n'ibyo dukora twigisha barista muri make kandi tukanigisha na patisserie. So rero ku bantu bihuta dushobora no kubakorera fast food. Arakoze cyane rero nko mubibona, ngira ngo n'iyi mikro irabigaragaza n'ibyo bakora inshallah. Muraza gusobanukirwa byinshi. Twagize n'amahirwe rero turi hamwe no muri bamwe mu bafondateri babaye impamvu yuko Kigali Barista ibihari, ikaba ifite akamaro kenshi ku rubyiruko. Ndumva twamuha ijambo nawe akatwibwira, hanyuma tukagira ibibazo 2-3 tumwibariza, hanyuma tukabasha gusobanukirwa byimbitse kuri Kigali Barista. Naam. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murakoze kuba mumpaye kano kanya kugira ngo mbasobanurire ku bya Kigali Barista. Ngiye banyita ubundi Sibomana Khalifa, abandi umwe mu bafondateri ba Kigali Barista. Ikintu cya mbere nuko ikintu dukora hano dufasha abanyeshuri, abana, urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda turufasha kuza hano rukihugura bino bintu by'ikawa. Noneho iyo bamaze kwiga nyuma bamwe bagenda babona akazi haba ari hano mu gihugu no hanze y'igihugu. Urakoze cyane. Wenda nk'igihe Kigali Barista imaze ikora, ese abanyeshuri baguciye mu maso cyangwa se abanyeshuri baciye muri Kigali Barista bose wenda baba bagera kuhe mubare? Hari umuntu ushobora kugira amatsiko avuga ati ariko si Kigali Barista imaze gucamo abantu bangahe, urubyiruko rungahe, ese hari abantu bakuru mwigisha gutyo? Wenda dusobanurire. Ahangaha hamaze guca abana barenga hafi 500. Rero muri abo bana bamaze kujya hanze nabo bamaze kuba ari nk'abana barenga 60-70. Muri kino gihugu kandi twigisha ari abatari abayisilamu n'abayisilamu. Twatangiye dukorera muri ka free zone y'abana nk'uko abenshi babizi, nyuma tuza gukorera hano mubona twicaye, twagiye twaguka. Hari bamwe bari muri Oman, hari abandi bari Saudi Arabia, hari abandi bari Qatar. Rero alhamdulillah Kigali Barista ikawa yaje ari amahirwe, arimo gufasha abana yaba ari abayisilamu yaba atari abayisilamu. Kabisa icyo nababwira n'abatarayoboka uno mwuga baza bakawuyoboka, kuko uyu mwuga wagiriye abana benshi akamaro hano mu gihugu. Umuntu ntabwo yarazi ko yakurira indege, alhamdulillah umwana arimo kubasha kurira indege, agafasha famiye, agafasha n'umuryango we nawe akifasha. Mubibona rero turi kumwe n'abantu bahize kandi bakomeje kuhakora. Reka twumve ijambo rimwe bavuga kuri Kigali Barista. Nitwa Uwitonze Nursa, nkaba nkora muri Kigali Barista. Nagira ngo nshishikarize urubyiruko n'abandi bose ntabwo mbavanyemo kuza kwiga kofi no gukora patisserie, byose babihasanga. Urakoze cyane. N'abasaza baza kwiga cyane, nawe uhejwe. Yanjye ni Niyonkuru Yasine, narize muri Kigali Barista nkaba nanahakora. Arakoze cyane. Ijambo rimwe kuri Kigali Barista. Kigali Barista we check the world of coffee. Mwese muratumiwe kwiga nta kibazo, nta duhe. Banyita Kareba Majidi, nkabandi umwe mu banyeshuri bashoje kwiga muri Kigali Barista. Ngira n'amahirwe bamama internship. Ni ikigo cyiza, umuntu aza atazi ikawa bakamufasha, ahava azi ikawa, azi umwuga wa barista neza, ku buryo yajya hano hanze afite bumwe mu bumenyi bufatika yaheraho abo mu barista mwiza, bityo akabonaho no gutera imbere mu mwuga wiwe. Nanjye nitwa Habineza Abubakar,
nkaba ndimo ndakora muri Kigali Barista kandi naranahize makura ubumenyi bumfasha gutunganya ikawa. Nk'uko mubizi kera abantu bari bazi ko ikawa inywebwa n'abantu bakuru gusa. Ikawa ntabwo inywebwa n'abantu bakuru gusa, ahubwo ikawa inywa n'abantu muri rusange. Yaba umuntu mukuru, umwana yemerewe kunywa ikawa, nta ikawa yamwicaho. Kandi tubaye ikaze muze tubigisha ikawa, mumenye ikawa namwe muri abantu basobanutse. Komeje kumva rero testimony cyangwa se bimwe mu buhamya na bimwe bigiye butandukanye, katwumve umuvandimwe nawe icyo atubwira. Banyita Nzeyimana Abdelaziz, mbarizwa muri Kigali Barista, nkaba mfite internship muri Kigali Barista. Naje kwiga ikawa ntazi ibiri inyuma y'ikawa, ariko nasanze ikawa ari nini, ikawa ni nziza kuko nk'iyo nje mu gitondo nko mu kazi nshobora gufata ariyo twita ngo ni shot of espresso double shot, nkakanywa ewana nirirwa ndi active, meze neza cyane. Abana bariga nta kibazo kandi twakira ingeri zose. Murakaze neza muri Kigali Barista. Icyo kintu cya mbere nabashishikariza kuko umwuga twiga ni umwuga mwiza, umwuga gusora hanze nk'uko babivuze. Hari umwuga uguha pasiporo ukajya mu ndege, bamwe bani inzozi ariko na visa. So barista muyitabire cyane, ni umwuga mwiza cyane, kandi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame aradushishikariza gukora umwuga cyane cyane. Icyo kintu cya mbere adushishikariza. Wahada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze cyane, nta kindi narenzaho. Murakoze cyane rero, murumva umuvandimwe mukuru wacu ibyo atubwiye. Abantu 500 ntago ari abantu bake. Guha ubumenyi ngiro abantu bakaba bagira icyo bakora ni ikintu gikomeye. N'abantu 60 kujya hanze bagahiganwa n'abantu bari hanze, nacyo si ikintu cyoroshye. Ubwo rero inshallah ndumva ku bantu bafite gahunda, no kuza bakihugura, ndetse si nibyo gusa, ndakeka ko baza bakaguha n'ubumenyi ukajya ubukora iwanyu. Njyewe ntago najyaga nywa ikawa y'igikatu, nkumva ntago bivamo, nkumva ikawa wapi. Ariko nanyweye ikawa hano alhamdulillah, numva ikawa iraryoshye, ifite gu, ahubwo nagize ngo harimo shokora. Sinzi wenda ibyo mukoresha, ariko ni iby'agaciro kumenya ubumenyi ngiro, ndetse bukakugirira akamaro haba muri gahunda za buri munsi, ndetse no kwiteza imbere muri rusange. Kubw'ibyo rero ubutaha inshallah tuzagaruka no mu bibazo bindi bigiye bitandukanye, nk'uko muri kugenda mubibona cyangwa se muri buze kubibona, babibereka bimwe mu byo bakora mu buryo bwihuse. Ushaka ikawa imeze neza yaza hano bakamuha, ushaka kubimenya nabyo uko babikora nabyo babimwigisha. Ndumva twasohezereza aha rero, tubifuriza umunsi mwiza no kugana Kigali Barista bakabigisha. Murumva rero uwo bigishije akajya mu ruhando rw'amahanga cyangwa se rwo gukorera mu mahanga, kandi akaba yitwara neza, akaba yafasha n'umuryango. Ni ibintu by'agaciro, by'umwihariko ku rubyiruko rwa Kisilamu, by'umwihariko noneho ahantu mu Biryogo bakunze kuvuga ko ari ahantu hataboneka ibintu byiza, ariko noneho iki ni igisubizo ku rubyiruko, ni igisubizo ku bana bo mu Biryogo, ndetse n'igisubizo ku uwo ari we wese, haba umuyisilamu n'utari umuyisilamu. Barakoze cyane rero, Allah abishimire, akomeze kubaha ibyiza byinshi. Naam. Welcome to Kigali Barista.